Telenor je još jednom potvrdio svoju lidersku poziciju na crnogorskom tržištu, upravo lansirajući mrežu četvrte generacije, odnosno 4G. 4G mreža biće dostupna u 4 opštine: Podgorici, Nikšiću, Baru i na Cetinju. Danas investiramo u tehnologiju budućnosti i samim tim našim korisnicima ćemo osigurati da uvijek imaju najbolji servis. Još da dodam da je danas značajan korak za mobilnu tehnologiju, jer po prvi put kvalitet i brzine pristupa u mobilnoj mreži su iste ili veći u odnosu na fiksne mreže. Pa 4G je mobilna tehnologija četvrte generacije sa osnovnim novinama u mnogo većim brzinama protoka u odnosu na standardne 3G mreže. Te brzine protoka su i do 6 puta veće i korisnicima pružaju neuporedivo bolje i kvalitetnije iskustvo. Dvije glavne novine su sama brzina i vrijeme odziva ili kašnjenje. Za ono što većina naših korisnika koristi, što su standardni servisi kao što su Facebook, Google i YouTube, pregled sadržaja, dijeljenje sadržaja je gotovo trenutan, a čak i gledanje videa u visokoj HD rezoluciji je prilično kvalitetno iskustvo. Our customers have increasingly been telling us that they want access to information, they want access to entertainment. Korisnici nam sve više govore da im je potreban veći pristup ka informacijama, ka zabavi. And they want this access, they want it anywhere, they want it anytime. Ovaj pristup njima je potreban bilo gdje i bilo kada. At much faster speeds. Naravno uz mnogo veće brzine. And we are excited that today we are able to deliver on that request. A mi smo zaista uzbuđeni što danas možemo da odgovorimo upravo na ovaj njihov zahtjev. And that we are launching the future world standard here in Montenegro today. I da ono što je budući svjetski standard mi danas lansiramo ovdje u Crnoj Gori. Informacije o 4G mreži, ali i svim drugim ponudama koje dolaze iz Telenora, korisnici mogu naći na web sajtu www.telenor.me, kao i zvaničnoj Facebook stranici i Twitter nalogu. Naravno, sve informacije su dostupne i u našim poslovnicama širom Crne Gore, kao i pozivom korisničkog servisa.